Kahle kwazwela umgibe gadla-ke kwenye insizwa-ke idume kakhulu ngokulandela-ke umthandeni ngegcome elisha-ke umfo kaManqaleke lapho-ke le nsizwa esikhuluma ngayo-ke usizwe-ke lapha nangendlovu-ke ozibiza-ke ngenduna noma-ke ngenduna yamabhinca. Umgidle-ke ukhulume-ke nanka-ke lamagama engifisa-ke ngibukela semakhaya-ke mlaleli wethu-ke uwalalele uphinde ukhomente-ke ngalolu daba-ke usho-ke ukuthi ngabe kuthini okwakho ukuphawula kulolu daba. Bafowethu nantu udaba ngicela nithokozele. Naku bafethu umbuzo kanti lona yena kade afika kuthi mfethu like akaziwa ndawo yena unesigcwagcwa nje manje sevela wabamnyama ke manje mmo ngathi umtsisela kwathonga kusemnyama ngempela ke manje kanti yini inkinga yalo mfundo wafethu ngempela angisho lapha inkinga yakhe wathi uyazama ukuya emcimbini emdatsheni ufuna o-VIP eclaim ukuthi ngenzeka naye phela like usawuzwa TikTok afike izona isavana yamchitha le emdatsheni yathi gadi indaba yakho akusegcoka nkosi yami akasemnyama. Injalo-ke indaba bafowethu-ke umgibeke lo waziwa kakhulu ko-TikTok-ke laphana-ke odume kakhulu-ke endaweni futhi-ke yakwaNongoma. Thina sikuthatha sikubeke njengoba sekunjalo-ke laphana-ke sike sabona-ke nezinye ezinkulumo-ke egijima kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana-ke phosa amagabade umgibeke wabhekisa kwela semdletsheni-ke laphana-ke kodwa-ke cha okwamanje-ke sithe asikuthathe sikunike nantu-ke udaba-ke lwakhe-ke usizwe mdlalo wasike la khona umgibeke ekhombisa ngokusobala ukuthi-ke ugadla uyaphindelela. Asiphinde-ke sidibane kwezinye bafowethu ubusuku noma imini iniphathe kahle.